Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Geli temaşavani meyheja ve mkhir ve selamet hatın ve bernamame ve bernamame Kurdi. Khoda hazbike em ve em qasi 5 dakika ve bernameye da behevra biminin. Dahab misafir mey muhterem meyvani mey gelek delal bmerane işef. Khoda hazbike em meseleki mühim در رساله نور دا بوان را صحبت بکن. ایکل کلا کامنه استاذ می زانینگاه دیجلیه محمد امین اولوداخ هوال کی می گلک دلاله در رساله نور دا متخصصه گلکی پیش دایه خدا حسکه امیش فکر و افکاری وی و ان شاء الله امی گلکی جي استفاده بكن باجتماع شبان خوي هجارة إيزاح بكن هفالي ميدني جي نور الله أو جي ذاتكي ذي إلهيات دا بيش داية در رسالة نور دا قلق بيش داية خدا حزبك أمي بزمان كردي جتماع شبان خوي هجارة إيزاح بكن مثلا ما أمي آياتكي جي رسالة نور در رسالة نور دا درباس دبا بحث أهل تقوائتك بحث أهل إحسانتك چونكي خدا ذا آيات دادبه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون محقق خدا بأهل التقوى راية بأهل إحسان راية كقالوا مرد شواب كمرد متقي كقالوا مرد شواب كمرد محسن خدا حسبك أمي جدبي حزيتي أستاذ أمي هناكي وان معانية وان صحبكن جتماشا وان خوي هجارة إيزاح بكن بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون نميشكرن او ترك گناه كبائر چه درجه وظيفه حقيقيه انسانيه چه قاس قدر فطري مناسب نتيجه خلقتا بشريه اگر دخازي ببيني لوي حكايه بچوكا تمثيلي نظر که گه بده ده سفربر دا دو نفر یک جه خواندوان وظیفه پرور اودن عجمی نفس پرور به هفرا ده طابورک داد مینن نفر وظیفه پرور لتعلیم و جهاد ضعف هایداره جبو ارزاق و تاین آخوه نه مراق آورک خودی فکر و افکاره لو را فهم کریه که خودی کرناوی و تأمین لازماتی وی دما نخوش که و تداوی وی حتی وقت حوجه و لقمه هندره دوی وی همو وظیفه دولتنه و اصل وظیفه وی تعلیم و جهاده لیبل جارنا جبو ارزاق و لازماتی انخواه کارو خباتت که سیفلات کلینه قروانا دشو گدبه و گتینه اگر جه به پرسینه که تشو کارو خباتت کی ببیجه از انگاریا دولت دکشینم نابه اجبو نفقه خو کارو خبات دکم هات فهم کرن که اویا مسئله کی گلک خوشه بحثا و آیت قرآنی گلکی بحثاوی بکه ایزاح بکه گلی تماشاوانی میهجا خدا حزب بکه ام بفتل سر حوالی خواه هنکی دوی مسئله دا جوان استفاده بکن براکی محمد امین مبخیر و سلامت هاتن سر چاوارا و موی آیت خوند ما هنکی جی بحثا که اف دنیا امتحانه مرکه مؤمن مرکه کافر هر دو جتنی في دنیای یک جه عجمیه و یک جه لتعلیم الجهاد گلک مقاطع به هایداره و هاتن الوی دنیای اوی مقدار کی الوی درا بسکنن و وی تمثیل ام هنه کی فهم بکن که گلو اویا چد بجه وانا کینه هاتن دنیای تعلیم و جهاد کن ام هنه کی وانا فهم بکن که جمالات خوازی ایزاح بکن بله بله سیدا خیر خود سرته ام خلامتنا سیدا بله رساله نور nimet خود را جوه عصری insan ve asriye gerçekten Risale-i Nur nimeti ki osa pıraki merif ve nimet dest xabıgre inşallah hayat xay ebedi xlas bike hayat ebedi xlas kirna viji ve vakti zor da li imaniye ser iman ji ser takviye
سيدا هون اديرن زانن القرآن خدای عظیم هر دم mümin takva, mümin muhsin او mümin پر خای ihsan cem Xuda en mümin makbule. Xuda Kur'an-ı Kerim'de her dem o sadı becelle ayeti evidacı estağfirullah. او معرف محسن او mümin muhsin her daim kazançlı. Risale-i Nurci Bezzaman Hazretleri ve mesele daci hayatıma dü evrada dine orta dine beşyame berme hayattaki me em acemine em tişte nizanın em hatne vederi ki nimetivi خارنمه evme bide yek bir hayatiye hayatı dinci çiye em hatne vederi ve gave yek heye hem mehul kiriya avitiye vederi hem jin nimet daye me gerek em evi nimeti piştevi nimeti je ev nimet daye mekkeye Xudaya pür kemale ev em evi nasb bikin ancak her ne cinneti her ser takvi emri Xuda bugün zaten işaret-i icaz yolsadı becem estağfirullah ya eyyühen nasu ubudu rabbekumullezi halakakum ver osa seyret ya eyyühen nasu ubudu rabbekumullezi halakakum ver insan ey insan ev insan tu ev haliki ha bizan be iman beke ev halık ev te hulk kiriye nimet dayete ev halık ete ev halık ki gerek de evi bizan bir başı her ser takvi be zaman zivederi evi de berme seyda. Yani jivi kelamı tefam kirne jivi ayet-i jnuru envari vi tefam kirne ki hemu insani kuteni riya arde بمقصدك بمرادك بنيتك ثاني خالقك كريم رحيم هي وانسينا في ميدان امتحانه وجبو خاطرك التجربه وان بك قالوا اي خداي خناس بكن الجورا امري بريده هرن او الجورا تربيوي تعليموي حركات بكن يانا طبي دم انسان في الدنيا دبن طائفه كي دبا مؤمن وللتعليم والتربيه خو مقاتل به والامر بادشاه خو نظرتك لگورا امری وید خوازه حرکت بکه برنامه پادشاهی ویچاوا بلوی گوره تفدگره فقط اودنی عجمیه للتعلیم والجهاد خو مقاتل نابه و وکوان عسکری که جو وظیفه فرار دکن جبن امر پادشاهی خود درته گاوا که جبن امر پادشاهی خود جی درکه دبن بزمانی ترکی عسکر قاچاقی دبه یعنی فرار که و جبن امر عسكرية درثي دبا محكوم دبا عاصي ويتشغي هلبت او جزاكي مزن بخوا خدا حسبك امي دبي رسالة دا افان هلدو مروا امي تحقيب كم كا قالوا كدا درن كا نتيجة وان چه درثي كا حضرتي استاد بفي مثالي او چوا في آيات إيزاح بك چوا اهل التقوى اهل إحسان جمارة إيزاح بك قالوا إنساني كن نم متقيب نم محسن بن قالوا تكفين شو فلاكته وهلاكته قالوا شقاش ريا خشاش دكن فانات تمامي وي خدا حزبك ببرنامج خدا هناكي تماشا فاني خوي هجرة يزح بكن ككن نور لا تقاضي تشكي بيجي كلام تقاضي بيجي تشكي سيدا يمجي تشتكي هذا الشيء من 23. sözde derbası bez sözleri de bir siyade derbası be debe insan bu TV dünyayı tişteki nizane ama hayvanat ne binaviye çavatı dünyayı vaka bina mozi debe vakta bu çava TV dünyayı ledhe riya roki diçe oraya hoşaş nake geri vedgare yalnız bir insan bu TV dünyayı talim ve terbiye bine demek kıymeta insan jaa hayvanat پر farklıye فرقاوي پر है تمامي حيوانات و نباتات و وان تشتي مخلوقات الدنيا تمام جي انسان ربنا خدمتكار
جبو تعلیم و تربیه انسان جبو آخرتا انسان بله جبو انسان خدا خوی تعالی ناس بکه و بروی ناس کرنه ده طاعت و عبادت خو به حقی بجیبینه بله بله يعني هذا فهم كرني كو حيوان وقتا كو نو تاني دنياي وقتا كو عالمك دنيا دا ايتيم كي تعليمك دي تبن وقتا كو تكامل كربن لوي غوري بزاناتي تاني دنياي بر محتاج تعليم وتعلم نينن لبالي انسان غوا كوتي جاهل نزان فقير بلنغاز بيچارتي جبر ويكي تفهم كرني كي وظيفه اصلي انسان را تعليم وتعلمه وكا حيوان جبو خاطري كو زكي خوتير بك اولفي دنياي بچره او بخوا جبو فيا بتني ناتيه دنياي انسان مخلوقك جالك بقيمته خدا قابليتك زياده داي قابليتك بيبقى سلطان بادشاه بيبقى وزير بيبقى ياور و بيبقى خليفه روي عرضي خدا في قابليته دايكي هات فهم كريكو إذا وقال خشبو وظيفة إنسان أصلي تعليم وجهاد وظيفة بادشاه خو بجيبينه وكا حيوانا هشي خو ندى سر خوارنو وخوارنه بله هما او نفر خشيمه زكبرست دن للتعليم وحربه مقاتل نابه دبي افكار الدولة جمرة چه وتم التائم هشي ويل سر نفقي ويا جبوي دروته طابور التردكه درته چارشيه دده او دستينه اف مروي دني ايتيما عسكريه التردكه فراردكه دروه تي چارشيه دخوازه که بده و بستینه بیع و بازاری بکه هشی ویل سر زکی ویه و هشی ویل سر حالی ویه نزانش بوی چهاتیه وظیفه وی چیه تم دائم دبه مروکی عاصی و مروکی اشقیا و جبن امر پادشاه درد که برا انسان مؤمن و برا انسان فاسق لوی مثال گلک مقاتبن گلک خوش کوی خوب بدنی هایدار بن مزکن که مرکی مؤمن شقا عقلمند و زانایه شوال تعلیم و تربیه خو مقاتل به لبلی مرکی فاسق خراب شواش بن امر پادشاه درته شوا هشی ویل سر زکی ویه خوش مرتبه انسانتیه درتینه خداوی مرتبه حیوانتیه یعنی والحاصل وی قابلیت خو عدم تکه و خرازیل و رسوات که خو محکوم تکه خود که اشقیا او جزاکی مزنجی او بدینه که امین کاری تشکی بیشی کردم که اوی دنی اوی که تعلیم تربیه پرگوداری ناکه دروه و هشی خوناده سر امر پادشاه هشی ویل سر زکی ویه خود خد دخل حیوانا خود خد شکل حیوانا و قدر قیمت خود نزانه قابلیت کی پر مزن حال بکی خدا دایه که خود عدم که خود که کاری تشی سر انسان گناهکار بیشی تشکی بله. سیده عزیز و جن izah kir. خود جوی راضی به انشالله. Zaten Hazreti Üstad'si bir mevzuda izahtı ki yani ev merfeki belhum adel tariqa hakta diçe hayatavi başı da çavadı be. Bir izah ki inşallah izah havacı teretik seydi el sayran. Bele. روزکی هوالی وی خواندوان امی وان هر دو مروا امی وان تعقیب کن که گلو دنوا وان دا چه صحبت جاری به عقوبت وان نتیجه وان چه کدری چه به ام وان هر دو مروا ام وان تعقیب کن روزکی هوالی وی خواندوان جراگو برادر اصل وظیفات حرب و تعلیمه تجبو وی هوای هاتی و دری اعتماد خو بده سر پادشاه او تبرچی ناهله او وظیفاویه هم تعاجز و فقیری لهر دری نکاری خو خودی کی هم زمان سفربر و جهادیه اجتاب بیجن اویا عاصیه جزا بدن تا تم دائم يعني الإنسان لا هاوي كنت فهم كرنيش زمان آدم عليه السلام حتى قيامته دحب طائفة مزن
بهفرا تيني ودوام دكن طائفة أهل هدايتها طائفة أهل دلالتها طائفة أهل إيمانها طائفة أهل كفرية طائفة بخير راد برودنه طائفة بالشر راد برودنه طائفة هنا لقراء إلهام ملائكة بريدا درن طائفة جهنة لقراء وسوسة الشيطان بهفرا درن إجا جفي حادثة فهم كرنه که دائما طائفة أهل خيري وان إنسان باش بشفقة وبمرحمة دفتلن سر أبي خراب جراد بيجن الرياضة غلطة و پادشاه رزقته كريا عايده خو بيا كفيل رزقته تبرشي نايله ولا اعتماد بدا سر پادشاه چمكي قرآن دبي وما من ضابة في الأرض إلا على الله رزقها چقاس إنسان كي لريا عرضه هبه رزق وان عايده خديه وانه خدان وان رزق وان ده لوما اف مربي محترم جي دفتله سر ابي خراب عجمي جراد بي لزكي خو مقاتل نبه پر نفكره چمكي پادشاه تبرچي نايله وظيفته حرب و جهاد او پادشاه دائما او رزقته حاضر که بدت دما تو وظيفه خو بجيبيني لبالي اف مرف كي توكلاوي بپادشاه واتنه دخوازه اعتماد خو بده سر نفس خو و حال بكي رزق خوش الدنيا بدست خو نکاره تأمین بکه اگر انسان کی ببیجه از ابکار دست خو جوی دنیا را خباتی بکم حضرت استاد دجی دنیا دادگیجه دبیجه به سعادت خویا دنیوی ناگیجه چوچکا بر خانیه ناگیجه چویکا بیتک چوچکا بر خانیه چونکی چوچکا بر خانیه فرقی ده خو دنوا چند دقیقه دچار رزق خود تأمین که ته دقلقا خود رو دنی و عقلی ویجی تنه که زمان پیشی و پاشین بفکره و ایش و علم و درد و کلا بکشینه حیاتا که خوش دنیای در باست که لباله انسان به سعادت خویا دنیوی ناگیجه چوچکا برخانیه جی و چوچکا برخانیه دقیقی داد کار رزق خود تأمین بکه او یا ساله که داره بگیسن به کتیواتور جوت که داجوت که شوف سالکی هنا توخم داویجه نزا گبری داویجه نزا جرا خدمت که 2 سالی ویتقده هنا بزورت کارا رزق خو تحصیل بکه والحاصل حضرتي استاد تشكي برخوش دبي حتى كو ام كان حاب حبلول كتري تينن فصالي ام دخن 20 سيله لمات كفن دردو ازيت وجفاء مزن ام دكشينن تفهم كرني انسان اگر سر زكي خورا بخبته نيته وي خباطه دنياي به او دبج جهاد برده مع الاسف دي سعادت الدنيا داجي ناجي حيواني هلي بچوك او رزيل ورسوا ببه هم للدنيا هم لآخرته كلام كان براكي امين تجي تشكي ببيجي وانا في قاعده ام خوازنش تماشاواني خوي جاني زحك بالي خدي جوار راز موسى خاش دبجين حضرت استاد دبجه اف دنيا ضعف قدار ضعف مقار هجي ركتده مرف سد سيلال مرتخه لذت اكتده مرف هزار ألم لمعرف أوكي اف دنیا که اوسای بوی حضرت عیسی وصاد بجه گرک معرف و دنیای به قلب خا ترک بکه به دست خانا ترک دنیای لقلبه معرف لقلب خا دنیا ترک بکه ویچاق قلب معرف جی خدا دبه جی نور خدا دبه او قلب دل سر تقوای او قلب ناف زحمت دا ناف درد و کلا دا نامینه او mümin جی بسلامتی بریا خدا دا دچه حضرت استاد وان رساله دا جی evredi de peşyame evredi de yani mümini akıl mümini huşyar mümini riya خدا da او کیجان مؤمنه به حسیاتها به قلب ریا دنیای
boy خود ترک بکه لدنیای داجی به دست خا به قوات خاج بخواه رزق خاج خود تامین بکه او دنگه او موازنه gerek مرف بکسیده از اوسا فهم دکیم و دریج sanki موازنه که اوسا هیا دنگه که اوسا سیده بله امی وان تعقیب کنین کیجی امی بوان را هرن کاوانا حتی که دری چواب به بله لپیشیا ما دو وظیفه خویاد بن یک جه وظیفه پادشاهی که مخدید که لبل جارنا ام انگاریا وی دکشینن بله ام جارنا انگاریا وی دکشینن یک جه وظیفه میا که تعلیم و حربه بله لپیشیا ما دو وظیفه خویاد بن یک جه وظیفه پادشاهی که مخدید که لجارنا ام انگاریا وی دکشینن یک جه جی وظیفه میا که تعلیم و حربه لی پادشاه جمرا با آسان کرنا خواه آلیکاریا مدکه مخدید که گلو او نفر سرسری ناسزا اگر گه ندوی خوندوان مجاهد شارزا چقاز دکوه تلوکه تزانی اگر او مروه که یعنی سرسری عجمی نباش گه خود نده او مروه شارزای عقلمند و دریا خدا هره چقاز کوه تلوکه تزانی لورا او مروه اویج مثلا انسانیت در باس مثلا حیوانیت ببه خداوی عقل و قلب و روح و وان لطائف کدایه همو وان عقل و قلب و روحی وی اوی تفسخ بکن برزن و اوی دنیای برادای هرن جبدن اوی جوجود اوی صرف گوشت و عستی به تنه بمینه اویا جی آنجا اوی تیکه و سرگوی جهنمی دوی داره دا خالق کائنات اوی تمیز بکه باوی نوا سرگوی جهنمی الوی داره بمینه لبل اهل ایمانه اوی کل تعلیم و جهاد خو مقاطع به بری تمام لطائف خو بده اسماء خدای حسنا اجرا عینداریه بکه و اوی جوان اسماء خدا را خدمتکاری کی بکه ببه مأموری وی ببه عسکری وی ببه رجبری وی خدای و خدا جی اوی لطف و احسانه کی پر مزن پیرا بکه لوی دراش خو سعادتک مزن بده الآخرت جی اوی دوی مسافر خانه خویا جنت دا وی گلک خوش پرورده بکه گلک خوش وی خودی بکه و گلک خدا لطف و احسان خو لسر بکه دکه لکا پیغمبر و انبیاء و اولیاء دا اوی حیاتکی دائمی بکه نصیبی بی بله نخو ای نفسا منا کسلان او میدان حربا بتقش و بتوقش او حیات دار دنیا بخرجره او اردیا لطابوران بلا بیه او جی جواتا بشریه او طابور جی قفلا اسلامیه و عصریه او هر دو نفر جی یک جی مسلمان متقیه فرض خوی دینی بزانی بجیتینه و گناه مزن تکه اوجبو گناه نکه حرب و جنگه به نفس و شیطان را لدار دخینه اویدن اهل فسق و خسارته جبونا رزق خواه دکه که رزاق حقیقی اتهام بکه اوت که درد معیشت خواه فرزان ترک دکه گناه انتین پیشیاوی بجیتینه او تعلیم و تعلیمات جی عبادته دسری دا نمیجه او حرب جی حربا بالنفس و هوائی رایه دقال خلاصیه قلب و روح جگناه و اخلاق رزیله دقال فلاکت و هلاکتا ابدیه او هر دو وظیفه جی یک جه حیات دده او خودید که اویدن دو مقابل خالق حیات دا او دو مقابل خودی کرناوی دا بحث کرن لاواکاریه بتوکل اعتمادا پی اولاداریه بله هات فهم کرنه که او هر دو نفر جناوا تابوره کی جناوا اردی کی درتین جناوا جماعته کی درتین او جی جماعتا بشریه جماعتا بشری بونه دقفله یک جه مؤمنن اهل ایمانینه وانا خدا ناست کن خدا تکلیفه کن دستت پشتاوان تخوازن وی تکلیفه خو بناموس بحرمت بأدب تخوازن بجیبینن لیبالی اویدنی او نفر عجمیه دناوا بشر دا مروی بعقلن و دچین که دریش کدا هاتنه وظیفه وانچنه في حقیقت فهم نکرنه
و طابع نفس و هوا آخود بن دبن اسیر نفسه نفس جی وان حوالی جی کی پر پیست که و طابع نفسه دبن لفي دنيا فاني دا والحاصل درن عالم عدم دبن رزيل ورسوا دبن حق إنساني أو رزيل ورسوا ببا حق ويجي هالبت توقيفه اويتك في حبس خانه خدا حبس خانه جي جهنمه تفهم كرني كو كتنا جهنمي بمحض عدالة خدايه إنسان بالدست خود كمستحق جهنمي هلا أو خداي كلمة رحيم بين خيرك بالصدا بحزار حسابك أو جناهك بيكي حسابك وجرى بجا أي عبد من عمري تبقى حفتي صالجي روجة بوشمان ببي استمامي جناهي تعفت كن دنافا منو تدا دعو دوزكي نامينه دقال في هواي أجل إنسانكي ودعوة جنتي قزاج نكا وببا مستحق جهنمي شقاس عبدكي بخت رشا شقا عبدكي ببخته شقا صا مريبكي نزانه انقلكي خوش تفهم كرن كلام كن ونجي تقارن لسر في دنياي ببيجن في دنياي غدار او كي محمد امين جو قالك انسان بخابيانه افيا جنكي الشموزه قالك خلق تلاقي بردايه والحاصل يعني دبن حزتي عيسى حكايه درباس دبا بزنكي ديتيه هم جالي قوناوي دا پورت بواتنه هم جالي سريوي دا جي پورت بواتنه جي برسيا قوتيه بزنا عجيب افيا مشكي فهم نكر بسريوي و پورتنه او قوناوي و پورتنه قالو فيا چيه قوتيه والله از دنيا ما هناك جي جبارا برا بي مددن دكن ناكن ناقي من اجي درفم دستي خدا فيجن پورتا من و تشكي بورت شبارا بموان نماية إجا قوتيا من فهم كير إيكو شبارا برا بي تددن تزفنا كن بورتا تدكفة دستيوان لي بشتا تدشما جالية أنيا تدشما بي بورتا قوتيا والله فناجي إنكي أولاي خدينا فان ذاتي مثل إنساني صالحن أو درفن جمن بشتا خدن من إجا أز برا بي وانددم أسري خو لواندخم أتكم ناكم جاميرا بخام بمناكن و بفي قاعدة دارن خدي زانا من في مسألة دفان كتاب ذات مزد دي قالك بمن خوشاتية خدا ما جواني كدرفن والدنيا برا بيوان ده خدا ما جوان بنفسينا إن شاء الله درسالة إنور دا حزيتي أستاذ بعثا ويستحبون الحياة الدنيا قاواتك دبي أزباورم رسالة إنور لسر كائنات مورا فنا والزوال قالك خوشك نشان ده إنسان كي چقان نفس پرس ببرا ببا قاوا كو خوشك لبشنو بالا دنيا مزكة فهم بك كو اف دنيا كي فانية بزمان خوي تركي قالك خوش دبي مادام بو دنيا فانيدر دايميور علاقة قلبه مادام بشتكو وكي كوفي دنيا فانية نلايق علاقة قلبه يعني أي إنسان قلبته عرش نزرگاه خدايه نلايق كتبكي جي موزگلاني جي حيوانا تبكي آخرة دوارا تعيش الدنيا تدا ملاحظة بكي بلكي قلبته جي نزرگاه خدايه قالت تمو دائم تهشي خبدي سر خدا رزقته كريا عايده خو بيكفيلته يعني تجي نبا وكاوي عسكري نفري عجمي نبي تجفي تعليم الدنيا بروي جبور رزق خو تجبور زكي خو بروي نبي تتشكي اوابكي اجرت اوابكي خسارتك جلك عزيمه سلام مسألة كي هي sözleri de disader bastı be دبي زمانه كي ذاته كي مزن دحب خدمتكاري خو هر يكي پره داوان يكي sadece پره داي ايدن دجي هم پره داي نوا كاده كي دتشي جرا ياسكر بله دو هرن تجارت يمكن شخوره قويك شو تجارتك باش
از کن ببرم بله. مثلا درجه بله کو تجارت قباش کر او پادشاه جی پر کفایجی راحت کو خدمتکار دنی بله کو اویا دوی کاوی ننری هما چو کد دکانه قماش سند کو دکاندار جی به وجدان بو قماشی ام پیس دای o tamamen zerrivice sen. تمام پره خوش ویا دای بی قماشی بله. و گریه هاتیه با پادشاه پیدا غیدیه بله گوتی تناوی کاغدی ننری مشترک چیاس کریه ججبر وی وقتا وی مثال معنات که دبی او خدمتکار و تجارت کر او یا حیواناته بله نانه خود دچیره اورنش خدای خورا شکر که ذکر که بیش عور بجی ما خدمتکاریتن انسانه او کاغدش قرآنه للتعليم قرآن ننري لأصول إنسانية ننري طاعت و عبادت خوب چه هوای که نخوند لی ننری هما عقل خو شعور خو دوی خو پوز خو گوی خو تمامی به دنیا را علاقه دار کر و خوشی پریشان کر ظلمین نفس خو کر جا معنا ظلمین نفس خوش که از هم سوال هم جتشته گم جه فهم کریه دبی ظلمه گوات گلمرن نفس خود که معنا بهاوی گوسایه دبی وکا گو سبی کی گو قابلیت کاوی و صاحب گو به تخطور باوی را که یبکه شوان یا گاوان که گاوان یا شوان دبی وسا انسان جی او قابلیت گو پر راه رابه وکا گو خوجه مگو خودش راضی به گو بوان تشتی دنیای بی قیمت وان قابلیت خو پر پریشان بکه اسیدا جا مرف چوان نفس ظلمین نفس خود که نفس تشکی چوایه معناوی نفسی چیه او ظلم چواد به خیلی او تجمر معنی بکرانه نفس قناعت امدا كنت دوی مر نفس خو ظلم که نفس دوی داری در نفس اماره نه نفس یعنی ذات خو نفس دوی در نب معنی نفس خرابه یعنی نفس خو یعنی ذات خو شخص خو یعنی مر لشخص خو ظلمت که گوا که مر امر خدا بجینه في وجود في نفسه يعني في جسده او تك في هندري جهنمي في وبالجي جريه مرف دايه في عذاب جريه مرف دايه او يا ويشغل مال نفسه خو ظلمتك نفس لسد قسمايه يجي نفسه كنت ريا مرف ريا خراب راي مرف ده ونفس بمعنى كيجي كتب شخص مرف نفسه مرف دبي يعني تب نفسه خو تلوي دري حاضر بوي يعني تب شخص خو تلوي دري حاضر بوي نفس اف كلمه كتاغو و نفسه بمعنى شخص خو يعني مريبه كي اگر امر خدا بجي نبه او مرد بخاين او مرد بخاين بخدا راجد بخاين بالنفس خو راجد بخاين يعني بالشخص خو راجد بخاين لولا خو مستحق يندر جهنميت كان فقط ميركي امر خدا بجي بينا او مرد صادقه هم بخدا صادقه هم بالنفس اخرى صادقه ريكي خوشت نشان دي خوازي انبياء جي بخينن بله دناف معجزين صنعت سمداني دا و دناف خارقين حكمت رباني دا و حياة رونقدار كي دايه كي چكريه ديسا او و حياة برفس خديد که و ادامت که جغيني وي كسك دنه نينه اگر تو دليلك دخازي حيوان هري زعيف هري عبدال خوشترتني خدي كرن وكا كرموريكي وكا كرموريكي وكا كرمكي فيكيان دقال معصيان وان مخلوقين هري عاجز هري نازك رزق باشتر او دخن وكا زاروكان دقال تيجكان بله جوية هاتا فهم كرنه كو انسان وكا معجزة كي خدايا في دنياي دا قالك قيمتاره لبالي في انساني وقتا كو بري خو بدا رزق خو سرج رزق خو را بخبته عدم دبا واي قابليته وي همو درا هاوي كوغو مريفه كي دبا بادشاه قابليته بادشاتيه تداهيه مع الاسف قدر قيمته خنزانه دبا شفان وغافان خو رزيل ورسواتك اجا دفردا حزيتي استاذ مثالكي خوش دبي انسان جبور رزقي خو كتامي بك ناتيه في الدنيا چمكي رزق بقوته واقتدار ننا بعاجزي وفقيريه انسان كي تشقاس عاجز وفقير به رزقي وي خوشترته چقاس قدرت و قوته وي زياده به اقصى رزقي وي دور به مثال كي پر خوش دبيجه كرمكي فيكيان او محسي
Yani mahsi hayvanı ki abdale o kırmıke fikiya jî dindırê fikiye da destê kesê nakijan belengazê bêçare ne lê berê vana pir xweştir xwedî dibin. İja zarok mesela zarokê biçûçik têjikê haywana mesela vana gelek xweştir xwedî dibin halbuki vana acizin bêçare ne lê berê rovî piçkî qurnaz e goya yekê zanaya jî meymun goya piçkî zanaya jî zikekî tê re ده zik birçiye tê femkirinê ku wasîta rizqê helal iktidar û ihtiyara insan nîne belkî acizî û feqîriye nexwe ey insan acizî û feqîriya xwe zanibe xwe bavê dergahê xwe da wezîfa te ew e dilê te hebe tu bêjî ez ê rizqê xwe ez ê temîn bikim maalesef tu di wê derê da muwefeq nabî tu nabî merivek serfîraz keremkekeke emîn tu tişkî bêjî Estağfurullah Seyda. القرآن الكريم حضرت الله تبارك استعاذ ولا تعددوا إن الله لا يحب المعتدين. بله. يعني أو كي حد خا أو كي سنر خا أو كي لقوة خازدتر في دنياي بجخلا ببجة أو لحد خا تجاوزت كم. بوي الفي درجة حضرت استاد أي إنسان عاجز. تو فانی تو عاجزی او فانی کی از فانی ما از او فانی نخازم از عاجزم او عاجزه نخازم او یک işler olsa lazım belki قد زيتن نبه یک işler olsa lazım belki قد فناتيا ويتن نبه yani او şemseki olsa gerek hebeki rojek olsa bir hebeki gerek فنا وزوال يتنبه اوجه ancak şart و خدای پر کمال پر جماله بوی عبد عجیز عبد پر قصور تو دریا خودی لخه درگاه خودی دا سوزا بیستیاندا دبیجه یا آوا ایبانی زiyaya İslamiyeti xaliya ibadeti, ubudiyeti dendgi xa asli xa çekirdek bavje binivi başı bibe dareki mezin. Bu yüzü Xudeci Hazreti Üstad başı civer razı be vacı zavxaş tercüme kireci kurbancı Xude dervi vacı xarab neki inşallah Xude vacı لسر كتبه واسطة رزق حلال اقتدار واختيار بشر نينه عاجزي وفقيرية وياه من قالك جبه فكرة استفادة كريه براجي تشتكي قالك شريم تدايا جانا متقوتن او زاروكي كد زكي ديا خدايا ند دست دي وبافي ويد جيجيكي ند دست انسان بقوته وبقدرته به دست كسينا جيجيكي دجيكي قالك عجيب دايا رزاق مطلق ورا رزقك خوشك دديكي وقتا كنتي دنیای مرد بقی سبحان الله لجی کی گلک خوشک پرورده بیه هاتیه تربیه کرنه گلک غذای خوشک سورو سپیت که مرد حجمکاره لیمجه که لیبلی اویا وقتا کن ذکر دیا خدایه رزقی وی خدا جنابو کاوی جراتشینه حوجه دو لبتاندن جناکه دوی خوشی ناحرکینه لیبلی او زاروک وقتا کتی دنیای پشکی قوت و قدرت آوی چه به سیلکی دخواه سیلاوی اوه بری پر افندی بو شیخزاده و خاندان بو زکیوی رزقیوی زکیوی را دچود گشتن وجوداوی لیبلی پشتی کتی دنیای وظیفه کیت که وسر پشتاوی گرد دوی خو پشکی بلقینه با وجه پیسی را دیاخو لیبلی خودی دیسا ویش درگاه خو ناویجه جناوا خونه و جناوا وجوداوی عادی شیرکی صافی مصفا غذا کی گلک خوشک خدا پیسیر دیاوی دا جر حاضر که او زاروک وقتا کو دیاوی ویدگره همه زخو صورتی وید که و سر پیسیر وی رزاق مطلق دیسا جرات به وکا کو پر زیاده رزق خو نفکره هیچی متج درگاه خو ناویتیه لیبلی او زاروک دبه سالکی سالو نیف هیدی پنجکا داره خداوی سر تشتا لسر نام دگری وک افندیا وک ملکی شیخزاده لجی خرونانه
خدا جی جزا کرده که وان هر دو کانی شیر دچکن ایجا درانی وی چه دبن اویا جی سیلا دو سه خدا داوی بنه گویوی دبیت لسر رزق خو نامینی چقا چه وظیفه تا گرام به جبر پیدا ایجا وان هر دو چنه خو ت مجبوری بلقینی ایجا نان عشق خدا داوی دویوی پشکی جی مزن دبت 16 سالی 17 سالی اگر که گندی به دیو باوی وی دار در دستی وید بج ور پیدا رزق حلال اشتراتنا لای من تی هری بر گولکا تی هری بر پس و رزقی وی بری هنکی جی بر جورداره چقاس عاجز و فقیر به رزاق مطلق اقاس دست عالی کاری درشت که چقاس قوت و قدرت وی چه به رزقی وی اقا دور به روزه کی از جفقیتی هاتم بدایع زهوره کتابه عربیه من دست خو آویتی من دی افدت کت میساوی دوی کتابه دا باوی ما آدم گاوا کش دنیای جنتی هاتیه دنیای میزه کریه که پرچه کی نان وای خویات که برچیه جی دلی داره نان باز ده هنداوی نانه او نان جوی داره باز ده جی کدنه باوی ما آدم لپی باز ده او نان جوی داره چه جی کدنه او باز ده ملائکت کی ته دبی از برابر عزتت کم تو اگر دجی خدا بسکنیای تتوکل خدا سر خدا او نان ابات هندته لبلی حرصته هي تنسكني تلبي باز داي حتى قيامت بني ادم ولي اول بي في نان باز باوركي اديا اگر مثال بجي حقيقتك برنزل الحريص خائب خاسر استاذ بس حرسيتك بلي اگر تتخوازی فهم بکی که واسطه رزق حلال اختیار و اقتدار بشر نینه بلکه عجز و ضعفاویه موازنه دناوا معصی و رویان دا دناوا تیجک و جناوران دا کافی و وافی ته نخو او مرویج بود درد معیشت نمیجه تک دکه مینا او نفرک تعلیم و سپره تک دکه درد چارشی پارست که فقط پشت کرنا نمیجه جبو نبه بار لسر هنکا بیزاد بسر خواه هر طلبات تاینا خواه جمت بغا رحمتاوی رزاق کریم بکه او جی خوشه او میرانیه او جی عبادته بله فطرت و جهازات معنوی انسان ددن زانین که انسان جبو عبادت خلق بیا هاتی دنیای لورا انسان باعتبار عمل و اقتدار خویا حیات دنیوی ناکیجه چویکا بیتکا هری ضعیف ليه باعتبار علم وافتقار أخوه باعتبار عبادته لاواكارية حياته معنوية أخروي وكا سلطان فرماندار حيوانية نخو أي نفسه أجر توي حياته الدنيوي جخابك غاية ومقصد أو تم دائم جويرا بخبتي تبي من نفركي تشفيكا بيتك هاري ضعيف أجر تو حياته أخروي جخابك غاية ومقصد أو في حياته جرا بكي وسيلة ومزرعة والقرا وي خباطي بكي ودمي تبي بوكا فرماندارك مزن جحيوان را هم دفي دار دنيدا تبي بعبدك نازدار معزم هم مسافرك مكرم محترم نخو لبيشيات درهنا هداية والتوفيق أرحم الراحمين بخازة والسلام بلي هات فهم كرنيكو وظيفة إنسان وظيفة أصلية إنسان عبادته تقواتيه والهمبري إنعامات خدا ببا مريكي محسن مريكي ببا جهال إحساني وكا خدا تم دائم لي مزدك عبادت بعشق وشوق بك في دنيا غدار نلايقي في محبتيه نلايقي في عشقيه لورا قلب إنسان عالم بقاء دخوازه أبدي دائمي جیانکی بدستی بی که لیوی دنیای جرا تنگته جبر وی هوای اف انسان خاندان شیخزاده مالمزن خدا ویش عالمک دن را چکریه تمام لطائفی وی بروان لآخرتنه انسان نوکا حیوانایه نخو گره انسان قدر و قیمت خواه زانبه که چه انسانه
لوی گوره عمل که بله سیدا دیسا sözleri de derbas be yani anha mefham kir ku dünya tişteki çavaya ku insan tişteki çavaya yalnız insan heye canatın ba mecmura döndüğün meraya xoşaş kiriye emni zanın raya rast ki caneme çava bebinin بله ev cidiyse ustad bazı ke de sözler şaşadı bazı ke de bir vasifa çav eve vasifa gu eve vasifa dev eve vasifa beden insan cihazat insan tamam dijmere o sünnet-i seniye u Kur'an-ı Kerim disa duana deji vasifa insani asli çiye بله tamamı dijmere insan gereççi desbeke bekice hareketi xo bekice niyeti be بله bu vanacı tamamı dibece pişti veci de söza yeke de be insanı ki gülmeca xo buke بله insanı gülmeca xo buke ev halu hareketi tavri tamam dibin ibadet dibin ubudiyet dibe hem jibedena insan re netki usa grane ku insan beje ez nikarim بله yani dibe tamamı desmeci olmeci de tamamı to buki he nake yek saateki ساعتك بله yani demek ki insan ne zahmete ve hakka vakti insan ji liber xonabeki insan guj işu kari xo bmine بله الحمد لله يعني انسانك قوا كو تكفى نافال ميجي تكفى حضور خدا باورك ربك وي الرحيم هي ربك كريم هي في كائنات سوق ادارتك بله و او مرجي دبا امر بري وي ذاتي وشخي قوتك مزن دغرا رفاهك حضورك سعادتك مزنجي د قلبي ودا بجيد به